When there's no one there to catch a fall. 3 foot tall. Like a 3 foot tall. Ćao Peko, ćao Tinče, dobar dan. Upravo se završilo treće kolo međuokružne lige timom za seniorke. Protivnik je Hajduk Veljko iz Negotina. Recite mi nešto vezano za ovu utakmicu, rezultat, kakvi su vaši utisci? Utisci su više nego sjajni. Utakmicu smo lepo otvorile i cijela utakmica je tekla kako je trebalo, super smo igrali, iako je protivnik bio malo slabiji. Mi smo se jako dobro snašli i držali smo se do toga. I Tinče, utakmica se završila rezultatom 3:0. Također probali smo i radne postave i po to se smo stavili ogromno dosta. Svi elementi su bili na mjestu, ali nekako bih najviše istakla taj servis, jako smo dobro održali servis. Publika je bila fenomenalna, Kao i uvek. navijala je sve vreme i bilo je dosta. Tako je. Želimo vam sreću i nastavite sa ovom igrom. Hvala.